Poštovani pratioci Radio BiH dijaspore, pozdravljam vas iz Kopenhagena, iz Danske, gdje se nalazimo u ovom momentu ispred ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj u Kopenhagenu. Evo vidite našu zastavu zajedno sa zastavom Palestine. Razlog ovog dolaska je konferencija o važnosti očuvanja materinskog jezika, jer je Radio BiH dijaspore belgijski pokrovitelj, evo i drugi dan se nalazimo ovdje. Evo malo samo da vidite ovo mjesto gdje se nalazi ambasada Bosne i Hercegovine, malo da pogledate evo i ovaj dio Kopenhagena, pošto sam navika da budem u ambasadu u Den Haagu, i to je naša zastava i evo idemo sada polako prema prostoriji u kojoj se održava ova konferencija. Znači, danas je 9. oktobar 2022. godine i idemo sada da nađemo evo ovdje, evo ga ambasada Bosne i Hercegovine, pa ćemo pozvaniti. Evo ovako i sa ambasadu. Malo smo zakasnili, morat ćemo ponovo. Tako. Evo to je ulazak u ambasadu. I onda idemo prema liftu. Ovako. I idemo na drugi sprat. Krećemo polako. Evo, svima još jednom topli pozdrav. Znači idemo upravo sada u ambasadu Bosne i Hercegovine. Evo, otvaramo ovaj jedan poseban lift. I dolazimo na mjesto gdje su se svi prijavljivali, oni koji dođu, sve je fantastično organizovano i ulazimo sad u prostoriju. U prostoriju ambasade gdje se polako skupljaju oni koji su dio ove konferencije. Ovo je jedan mali dio ambasade Bosne i Hercegovine. Imamo danas i specijalne goste. Imamo obraćanje ambasadora Bosne i Hercegovine Danskog gospodina Emira Polje, ministar kulture i sporta HNK, Rašida Hadžovića, gospođe Sadete Zlomovica, čini mi se da sam pročitala, direktorica iz jedne osnovne škole iz Mostara. Da dođu, uskoro fali nekolicina. Imali smo prije nego što počnemo, imali smo prijedlog od jednog gosta, od ministra. Ja sam profesor dr. Rašid Hadžović, profesor sa Građevinskog fakulteta Univerziteta Đuro Bijević u Mostaru i ministar u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Hvala. Ja sam Nina Isinović, idem u 6. razred. A ja sam Nina, mama Hizreta. I ja idem, kako kad, nekad u 6. nekad u 7. gdje radim u Roskile i živim u Roskile i predajem na Centru za socijalni rad u Roskile, apsolutno. Ja sam Mediha, živim ovdje blizu Kopenhagena, 17 km Valensvek. Radim na Kopenhagen univerzitetu, zubna branša, zubni higijeničar. Već od kako sam završila, znači možda već 17-18 godina, ali evo sad sam krenula malo druge vode, upisala sam psihoterapiju, pa vidjet ćemo gdje će nas put odnijeti. Svaka čast. Ja sam Emira Čatić, živim u Kopenhagenu od 1990.
tad sam se udala i došla ovdje, znači malo prije rata. Zaposlena sam u Kopenhagenu opštini kao računovođa. Ja sam Nermina, studiram političke nauke, magistar u Bosni, radim kao politički analitičar u upravi Bejne Denmark i roditelj sam, zato sjedim ovdje. Ja sam već sada, živim na Julandu, pravnik po profesiji, momentalno penzionerka i nena. Bezuk Bašić, profesor po zanimanju, književnik po nekakvom opredeljenju, objavio 13 romana na našem jeziku, 6 prevedeno na danski, penzioner, sigurno najstariji ovdje, 75 godina. Zdravo. Ja. Dobro jutro svima, ja sam Dina Mehmedbegović-Smith, živim u Londonu od 1992. godine, profesor sam pedagogije i primijenjene lingvistike na University College London Institute of Education. Ja se zovem Sabina Duračak, po profesiji se bavim kao konsulent socijalnog prava, a ovdje sam sa vama kao član glavnog odbora za opku i blagajnik. Noćna mora, jasno. Ja sam Smajl Aslanbašić, član Opuha, stanujem kod Jasminke. Treba šta više reći. Jasna je moja supruga, to je. To mi je profesija. Ja sam Edin Handenigić, živim u Kodingu nekih prilike 6 godina. Vlasnik sam 2 kompanija i jedan mali, kako bih rekao, sponzor ovom udruženju i aktivan član nekako udruženja. Nasir Bašić, koji ne znaju, prosvjetni radnik iz Bosne i Hercegovine, nastavnik dopunske škole bosanskog jezika u Esbjergu, zaposlen u jednoj danskoj firmi. To je to. Osnovno, čućemo se još. I član, osnivač glavnog odbora BH učitelja u Danskoj. Jedan od osnivača pored Jasne. Jest. Ja sam Besada Tekesinović, član glavnog odbora. Radim u danskoj školi već 20 godina kao nastavnik matematike i fizike, iako sam završila danski i danski za dvojezičnu djecu. Radila sam od početka izbjegličke krize i kad smo došli u Dansku sa bosanskom djecom, radila poslije kad je bilo Uno Futlinge Jerp, mnogi možda koji su tada došli znaju da je škola bila tad na bosanskom jeziku gdje su naša djeca dobivala diplome sa Ljiljanima. Ja? Poslije sam naravno završila za nastavnika ovdje u Danskoj, radila u danskoj školi što i sad radim, ali trenutno isto radim sa dvojezičnom djecom, ukrajinskom djecom. Ja sam Harisa Đaković, profesor engleskog jezika i književnosti. Sad sam na funkciji direktora osnovne škole Čapljina i živim u Čapljini. Ja sam Saveta Zlomužica, profesorica razredne nastave, trenutno na funkciji direktorice osnovne škole Gnojnice, Mostar. I evo, živim u Mostaru. Ja sam Amir Hadžiahmetović, ja nemam veze sa, toliko sa jezikom i sa, osim što me jezik zanima i predavanje o jeziku i dvojezičnost, a inače sam po profesiji informatičar, bavim se informatičkom sigurnošću, ja magistar IT-a. Idemo do David. Ja sam Eva Šefton, radim u Ministarstvu vanjskih poslova Danske. Trenutno sam u Kopenhagenu između 2 destinacije. Bila sam u Saudijskoj Arabiji, sad idem za Kinu za mjesec dana. Ovdje sam jer sam rođena u Danskoj, pohađala sam materinji jezik, išla sam u dansku školu, tako da me Dajnica pozvala ovdje. Ja sam Rifet Begić, inače porijeklom iz Banja Luke.
nastanjen u Koldingu, negdje 220 km zapadno od Kopenhagena. Ovdje sam u funkciji predstavnika Bošnjačkog kulturnog centra iz Koldinga, pošto drugi kandidati, naši nastavnici danas nisu mogli da dođu jer su djeca na nastavi danas. Imate iskrene pozdrave i selame od njih. Inače, tehničar sam informatike, radim u jednoj gimnaziji gdje pomažem profesorima i učenicima u vezi sa njihovim kompjuterima i potrebama. Ovdje, kada je krenulo, došao sam 1993. godine iz Banja Luke kao izbjeglica. U prve 2 godine smo pomagali, kao gospođa ovdje, pomagali smo djeci koja nisu imala pravo da se školuju, pokrenuta je nastava bosanska škola u stvari, na inicijativu nekih roditelja i nekih profesora koji su vidjeli veliku potrebu. Zatim, radio sam kao nastavnik, volonterski. Poslije toga sam se tražio opet radio, završio sam školu, nisam završio fakultet u Bosni, ali sam ovdje morao ponovo da učim jezik, da položim jezičku školu, pa da završim opet isto svoje obrazovanje. I poslije toga sam se više posvetio zajednici, islamskoj zajednici i svojoj familiji, a obrazovanje sam ostavio po strani. I ja sam ovdje zajedno s vama iz te želje što gorim, zatim da bosanski jezik i naša djeca ne budu zaboravljeni. Mogu samo, ako dozvoliš, da dopunim, pošto je Rifet skroman. Oni su pokrenuli skoro školu na bosanskom jeziku pri njihovom centru, gdje je upisano 53 djece. I ima ih 4 odjeljenja, znači. I ima čak djece koja su na čekanju. 67. To je stvarno uspjeh. Moram i ja dopuniti. Ne mogu šutiti. Čovjek koji izuzetno cijeni. Malo prije sam rekao malo zrnce, ali ogroman humanista. Ne bi nabrajao šta je sve pomogao da se otpremi u Bosnu i Hercegovinu, ali u moj rodni Kladanj pripremio je kompletnu školu, su u Kladnju ispraznili i popunili opremom koju je on obezbijedio. Od klupa, stolica, kompjutera, printera, nema šta nije. Ja sam rekao da je skroman, znam da mu nije drago što ja ovo iznosim, ali moram. Mora se, hvala. Ja sam samo jedna mala karika u tom lancu koji se zove humanitarna organizacija Most Bro, a Bro na danskom znači most, koja je pokrenuta nekoliko godina poslije našeg dolaska ovdje, gdje su ljudi osjetili veliku potrebu da pomognu pogotovo školama u Bosni i Hercegovini, a pored toga i zdravstvenim organizacijama, bolnicama. I ja sam samo jedna mala karika tog jednog lanca koji još uvijek postoji i radi zdušno. Hvala vam na podršci. Hvala. Idemo mi. Ja sam Amira Žujo, član glavnog odbora udruženja bosansko-hercegovačkih učitelja zadnjih 1,5 godina. S velikom radošću sam se priključila jer imam veliku želju i interes da učestvujem u očuvanju našega jezika. Rodom sam iz Mostara, u Danskoj sam odlučila da promijenim profesiju i posvetim se djeci. Završila pedagoški studij, radim zadnjih 21 godinu u školi kao školski pedagog. U slobodno vrijeme pokušavam da okrenem sa jednim odjeljenjem nastave na bosanskom jeziku. Ovo naglašavam nastave na bosanskom jeziku jer je jedna od učesnika jučer rekla ne bi trebalo da zovemo dopunska, već dodatna. Ja ne želim da je zovem ni dopunska, ni dodatna, ja želim samo da kažem nastava bosanskog jezika koju ćemo, nadam se, uspjeti ostvariti i u Orhusu, drugom po veličini gradu u Danskoj, ali do sada, nažalost, nije bilo takve mogućnosti. Hvala. Ja se zovem Đelana Kapetanović, živim u Skaneborgu
Inače sam porijeklom iz Bosanskog Novog. Radim u Geltnu u 365 kao pomoćni radnik. Inače imam jako velik inače imam jedan hobi, a to je slikarstvo kojim se bavim zadnjih 20 godina i inače sam jako kreativna. Kratko. I na kraju ja ostajem Jasna Hasanbašić. Došla sam davno, 1992. godine u Dansku, zajedno sa svojim starijim sinom. Prosvetni radnik sam iz Bosne i Hercegovine, ovdje sam završila za pedagoga, kasnije za muzičkog pedagoga. Šta još imam? Radila sam po tim školama koje su bile osnovane u izbjegličkom periodu, koje su bile osnovane od Danskog Crvenog krsta. Evo, danas smo osnovali ovo udruženje bosansko-hercegovačkih učitelja i nastojimo da očuvamo ono što nam je sveto, to je naš jezik. I to stvarno drago mi je što ima jedna grupa i hvala im na svom ovom radu koji su pružili da pripremimo ova 2 dana sa uspjehom. Juče je bilo izvanredno, nadam se da će biti tako danas. Hvala. Samo malo još. Mi smo zamoljeni ispred ambasade, pošto danas nikoga ovdje nema, dobri smo ključili, ušli smo u ambasadu. Sad konačno da krenemo sa programom 10:10 je već. Dragi i uvaženi gosti, želim da vam u svoje ime i u ime Udruženja bosansko-hercegovačkih učitelja u Danskoj poželim srdačnu dobrodošlicu na našu 3. konferenciju o očuvanju našeg materinjeg jezika u Danskoj. Želim također da se od srca zahvalim na odazivu i našim gostima iz Bosne i Hercegovine, našem ministru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Rašidu Hadžoviću, direktoricama u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini Sadeti Zlomužica i Harisi Džaferović, doktoru Tini Mehmetbegović-Smith, gošći iz Engleske i našem medijskom pokrovitelju iz Radio BH Dijaspore Naidi Ribić, da im zaželim ugodan boravak u Danskoj. Našem sponzoru, Edinu Handanagiću, hvala od srca za pomoć našem udruženju. Jedna od operativnih uloga našeg udruženja je da se radi na povezanosti i jedinstvu po pitanju očuvanja bosanskog jezika, kao i motivaciji roditelja i učenika kroz održavanje raznih skupova poput ove konferencije ili smotre koja je održana juče. Meni je žao, onako kad sam reflektovala jučerašnji dan, ja mislim da je bio jako uspješan dan, samo mi je žao što je bilo onako malo posjetlaca, ali nadam se da će to biti drugačije drugi puta. Na ovoj konferenciji ćemo imati priliku da čujemo različita izlaganja gledana iz različitih perspektiva. Perspektive djeteta i perspektive mladih, perspektive roditelja i stručnih osoba i u konačnici perspektive države Bosne i Hercegovine. Ovo je dobra prilika da izmijenimo iskustva o očuvanju našeg bosanskog jezika i kulture Bosne i Hercegovine u Danskoj, a ciljna grupa su roditelji. Zašto? Već duže vrijeme se doživljava da je sve manje djece koja dolazi na časove bosanskog jezika. Pojedine škole se zatvaraju. Šta je razlog tome? Možda zato što je došla nova generacija roditelja koji su prezauzeti i nemaju vremena da šalju djecu u bosanske škole, iako bi željeli. Ima roditelja koji komuniciraju međusobno i sa svojom djecom na danskom ili nekom drugom jeziku, a ne na bosanskom. Pojedini roditelji bosanski slabo upotrebljavaju ili znaju, njihova djeca nikako. Većina takvih roditelja ne pokazuju interes da šalju djecu u škole na bosanskom jeziku. Svjesni smo toga da je osnova za preživljavanje jezika da se prenosi djeci prvenstveno od roditelja, a onda predavača i okruženja. Naš cilj danas je da pokušamo naći rješenje kako da dođemo do ove grupe roditelja i probudimo interes da njihova djeca idu u škole na bosanskom jeziku.
ili možda pronađemo zajedno neko drugo rješenje za očuvanje bosanskog jezika i u buduće. Vidjet ćemo. Nadam se stvarno da ćemo danas uspjeti da pronađemo to rješenje i kako da riješimo ovo pitanje. U našem programu stoji da se treba obratiti sad ambasador, međutim on je bio spriječen da dođe trenutno, on će doći poslije ručka pa će se obratiti skupu. Pa bih zamolila našeg sljedećeg govornika, gosta iz Dragina, Bosne i Hercegovine, ministra obrazovanja, znanosti, kulture i školstva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Rašida Hadžovića. Ministar je, da nam se obrati, ministar je drugi put naš gost i mi se zahvaljujemo što se odazvao našem pozivu da prisustvuje ovoj konferenciji. Ministar pruža veliku podršku radu našeg udruženja. Izvolite, ministar. Zahvaljujem. Ja sam Bašić. Želim sve da vas još jednom pozdravim. Jučer ljudi koji nisu došli, još jednom kažem da sam ja profesor dr. Rašid Hadžović sa Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijević u Mostaru i osoba koja je zadnjih 7 godina na čelu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, mladih, edukacija, saobraćaja i informisanja. To su 7 sektora koji mi imamo u našem ministarstvu. Vezano za sam naziv konferencije o važnosti očuvanja maternjeg jezika je dio koji mi vrlo dobro poznajemo s obzirom da smo mi iz Hercegovačko-neretvanskog kantona imali veliki broj osoba, ljudi koji su napustili Mostar. I tamo se stanovništvo podobro i promijenilo, posebno u onom drugom periodu 1993. kad je HVO i Hrvatska vojska, kad su nas iselili sve što je bilo bošnjačko u Mostaru. Iz tog razloga i kad sam dobio i prvi put poziv, pa i ovaj drugi put, odmah smo se odazvali i evo, u društvu sa direktoricama, prošli put je Sadeta bila sa mnom, sad je ovaj put Harisa. Odazvali smo se i da vidimo šta vi možete učiniti za nas, ali i šta mi možemo učiniti za vas. I to je jedna vrlo bitna stvar, jer mi imamo mogućnosti kakve imamo u našoj domovini. Vi ovdje imate neke drugačije pristupe i načine rada i svega onoga što ovdje postoji. Iz tog razloga da i naša djeca, ja sam jučer rekao, treća generacija uvijek teška. Treća generacija se uvijek odvaja, treća generacija uvijek tu treću generaciju je najlakše asimilirati. Kod nas je najveći problem što je asimilacija u raznim državama svijeta poprimila taj oblik i naše djeca praktično postaju građani tih država. I rijetko ko da se i od roditelja odvaži da kaže hajde ja hoću da naučim svoje dijete bosanskoj jeziku, kulturi i da vrati dijete u korijene, odnosno na ono mjesto odakle je poteklo. Nažalost, vrijeme kako jest, brzo, jednostavno, sve se stvari brzo dešavaju, roditelji nemaju vremena za djecu i tako da jednostavno i taj segment je nekako zapostavljen. Mi smo, evo jučer spomenuo, pa ću ponoviti, u vrijeme korona imali otvorene škole i uspješno smo ih držali otvorene. Nismo išli na ovaj online model nastave iz nekakvog, hajde da kažem, mog načina rada i želje da naše djeca ne gube puno. S obzirom da su, mi smo jedini u regionu bili otvoreni. Mnogo djece, posao u čitavoj Bosni i Hercegovini, je godinu i po dana provelo kući. I smatrali smo da to nije dobro, ja sam stvarno dogovor sa direktorom i napravio sistem rada u tom vremenu korone, čak na jednoj konferenciji u Norveškoj poslije korone je spomenut kako taj naš model koji smo mi primijenili i kako je bio dobro. Uglavnom, naša je želja bila da ne gube djeca, ali smo paralelno napravili i platformu gdje smo obavezali sve naše nastavnike da sve materijale i dan danas je ta platforma u upotrebi kad je dijete neko bolesno, kad ima neka sportska takmičenja, kad mora negdje da izostane,
onda jednostavno pređe na online nastavu, naši nastavnici postavljaju materijale, tako da mi imamo iz svih škola, 25 osnovnih škola, 13 srednjih škola i svih predmeta, sve materijale postavljaju na platformu. Vama je to dostupno. Vaša djeca imaju mogućnost da kontaktu sa direktorima, da ih priključimo platformu našu. Ako je dijete, na primjer, mine u 6. razredu, mi možemo priključiti neku školu u 6. razred i da napravi nekakve određene konekcije sa tom radom, sa tim prijateljicama i da sutra ona želi da dođe u Mostar, u Bosnu i Hercegovinu, da se druži sa tom djevojčicom ili sa tom Brajom koji je upoznala. Jedini način, malo prije sam i sa Refikom pričao, je da kako da djeci podignemo tu želju da dođu u Bosnu i Hercegovinu, je da imaju neku određenu bazu, odnosno neke prijatelje kod koji će moći doći, sa kojim će moći komunicirati, sa kojima će moći družiti i onda da bude to spajanje. Čak i naša djeca ne dođu ovdje, nije ni to, znači to je jedna uzajamna korist za sve. Dijete kad dođe posebno kod nas, onda praktično je obavezno da priča bosanski jezik. S tim da djeca vrlo brzo uče. Tako da je taj jedan pristup je moguć pomoću također ove virtualne platforme, da se naprave konekcije između djece u razredu. I još ima, evo, ne znam koliko ste upoznati, izdavačka kuća NAM. Severin Hutić je vlasnik te izdavačke kuće, osoba koja je sad ušla u skupštinu ovoga entiteta RS. I osoba koja je stvarno patriota i koja će sigurno biti tu da pomogne. Ja sam malo prije rekao Refil, pa i ona isto. Znači, oni su razvili, imali smo i nedavno prezentaciju novih udžbenika, odnosno popratnih stvari koje se zovu platforma sa udžbenicima koje djeca koriste kod nas u nastavi. Odnosno u Bosni i Hercegovini većina, znači bosanski jezik, historija, geografija, muzičko, to su predmeti praktično koji spadaju u ovu grupu ovih nacionalne grupe predmeta i imate strašno dobro razrađene stvari tamo od pristupa nastavnika, roditelja i djeteta. Dijete, vi kao roditelj možete kontrolisati šta je dijete uradilo, nastavnik može zadavati zadatke, tu su igre, tu su kvizovi, tu su upiti, to je interaktivna stvar, baš prilagođena ovim novim generacijama da mogu stvarno da uče. Mislim, stvarno ja sam oduševljen bio tim razvijanjem takve vrste platforme. To tako sada rade i u Njemačkoj. Znači, oni su osnovu uzeli u njemačku platformu i samo su je razvijali. Tako da, vjerujte mi da imate mogućnosti veoma velike da kroz, evo, recimo HATV, znači morate više, možete preko interneta, crtani filmova i ima još jedna ekipa koja razvija sada knjige, audio knjige, jednu aplikaciju za audio knjige koje će biti posebno ove lektire za djecu i tako dalje. Tako da, masa nekakvih stvari se dešava i u prostoru i vjerujte mi da mi u Bosni i Hercegovini ne zastajkujemo. Mislim, imamo mogućnost da vidimo šta se to dešava i pokušavamo da pratimo. Imamo veoma veliki broj međunarodnih partnera koji nam dolaze, koji nam pomažu. Recimo, 26 od 50 škola, kad govorimo o čitavom kantonu, 26 objekata školskih je opremljeno STEM kabinetima, Science, Technology, Engineering, STEAM, art i matematički, znači STEAM kabineti, to ne znam. S druge strane, svaka naša škola ima ovu lutku za reanimaciju, sljedeći nam je projekat, kao što vi ovdje u Danskoj, to sam dobio informaciju, defibrilator. Da svako dijete nauči koristiti defibrilator. Se spašavalo 200 života je Danskoj spašeno zato što su djeca obučena. Tako da mi pokušavamo da pratimo ono sve što se dešava i u svijetu i u stvari naravno sa našim mogućnostima, tako da bih vam preporučio, evo,
pa kako ne preko ministarstva, možete direktno preko škola, da stupite u kontakt, da vidite, evo sad sam pokazivao njim, naša svaka škola ima Facebook stranicu, Instagram profile, postavlja ono što djeca rade, kako se sve projekte rade. Znači, imate dosta mogućnosti da vidite šta se to dešava, kako to djeca rade na neki način, da i ovdje, pa i da od nedelje do nedelje, evo što Refik kaže tamo 67 djece, da se to djeca daju neki zadaci koji će se tokom sedmice raditi. Djeca su prilagođene virtualnoj formi, mislim da to treba koristiti. Ja sam malo prije rekao, uvijek mi je najteže bilo kad sam morao na engleskom jeziku učiti strane riječi, pa ono isto ko da nije neko nabio ih u glavu šta, kako, na koji način. Sada djeca su nauče ih ko šale zato što imaju ove druge pristupe. Tako da, u svrhu očuvanja ovog materijalnog jezika mi smo stvarno dostupni, tu smo. Imamo profesora bosanskog jezika koji su napravili kvalitetne stvari, Univerzitet Džemal Bijeć ima bosanski jezik i književnost kao ocijek i ti profesori su također dostupni. Smatram da mi možemo dosta stvari zajedno napraviti, ali moramo komunicirati, moramo imati neku, da kažemo, kvalitetniju vezu, a ne samo ovako dok nas ne sastavi udruženje Bosansko-Hercegovačke ustroj i Albansko, znači da se zahvaljujem i ovaj put i na pozivu i na sve ono što čini za bosanski jezik, jer gubitak identiteta plaća se rodstvenim poniženjem. Rahmetli Rada Izetbegović rekao i to tako stoji i kogod bude izgubio identitet, znači taj već što se tiče Bosne i Hercegovine, se posalamio. Tako da, ja mislim da smo mi gdje god odemo uvijek Bosanci i Hercegovci i gdje god da se nalazimo na području svijeta, uvijek ćemo biti takvi. Ne može niko od vas kada kaže gdje god da dođe, evo Edin ima i firme i sve, kad dođe i odakle s firme iz Danske, šta su ti Bosanac, mislim, ne može nikako pobjeći od onoga što je. Prema tome, od imena pa prezimena pa nadalje tu smo. Mislim da mi možemo dosta nekih stvari kvalitetnih raditi. Zajedno mi smo vam tu na raspolaganju. Sad su bili izbori ko će biti novi ministar u HNK, ko će biti u drugim kantonima, ja to ne znam. Kod nas je dobro komplikovana situacija, ne da sam ne zamarao. Postoji mogućnost da i ja ostanem još jedan mandat sigurno, bio imenovan ili ne, to ćemo vidjeti, ali kod nas imaju te mogućnosti da nema ponovnih izbora, pa tako da to onda stoji dok se nešto ne riješi. Uglavnom, tu smo i u svakom slučaju imate konekciju preko direktorica, mi imamo uvezan smo, imamo grupe direktora, tako da kad jedan direktor nešto dobije, može proslijediti svim ostalim direktorima bez nekih problema. I ta komunikacija, evo, dovoljno se koliko budete vi napravili komunikaciji, mi ćemo odgovarati, a u svakom slučaju dolazak djece iz Danske u naše škole, za vrijeme škole, bi bilo idealna stvar. Da se druže, da uđe, recimo, Nina u razred 6. pa da vidi kako to kod nas nastava se odvija i na taj način. Jedno polugodište ili cijelu godinu. Nek dođe na 7 dana da vidi kako je to, da barem osjeti. Jer moguće to i što Pa moguće kombinati. Recimo, sada su u Danskoj FTO ferije. Ali u Bosni sad nisu ferije, smo ferije. Bukvalno može se, ako postoji neki obojestrani interes, to bi se moglo organizovati. Mislim, pojedinačno mi se čini da je to malo suludo. Ali u sklopu, recimo, pošto mi radimo neku u sklopu da se to vede i napravi s nekom mogućnosti normalno, s pomoću roditelja, s pomoću dodatnih nekih sponzora da se nađe neka relacija prijevozna, ovako, onako, to je dobrodošla mogućnost. Iako ja mislim da je to dobrodošlo u obe strane. Ne samo da naši idu dole. Ok, naši zbog jezika, zbog otega. Ali opet i naši Bosanci, Hercegovci, da vidio kad dođu vamo, da osjete to malo realnije. Jer danas mi se čini da ne samo djeca, nego smo čak i mi odrasli, da su naši osjećaji i svi su 90% tretirani medijsko i ono šta ti je reprogramirano.
Nemaš onog svoga nekoga, teško se ljudi otadese drugih pogleda, druge onoga i pokušavaju sebe realno postaviti tu i vidjeti, dobiti šta je neke mogućnosti. To je organizovani prijevoz autobusom, 50 djece da dođe u Mostar, na taj način mislim. Može se. I sveta je imala. Ja sam imala jedno iskustvo u vezi baš tog povezivanja gdje smo sa Ninom išli na odmor u Sarajevo i pokušala sam da je uključim 14 dana u jednu školu. Izašla sam gotovo plačući. Ne može, ja. Ne može. Moraš kontaktirati ovo, pa ovo, pa ovo, pa ovog i na kraju sam odustala. Tu imate mene ovdje direktno. Ali zato mislim da bi organizovani način i ovako neka konekcija puno više pomogla za realizaciju toga. Upravo to. Jer teško je pojedinačno i teško je kad ti baš ta birokratija kontaktiraj direktoricu, pa kontaktiraj ovoga, pa mora ovaj se potpisati. I na kraju kad imaš odmor kratko vrijeme... Ministarstvo daje saglasnost za odlazak u škole, tako? Da. Drugačije, ako ministar nazove direktoricu pa kaže te molite. Dakle, to su mogućnosti koje mi imamo i koje trebamo koristiti. Ja sam prije 2 godine to rekao ovdje na istoj konferenciji, međutim bila je korona, problemi svi koji jesu bili, tako da nije bilo logično i normalno da se nešto napravi. Ali evo sada idemo u nekoj normalizaciji, da na tome treba napraviti neki određeni plan, čak evo i ovaj koncept ljetnih škola što je jučer baš gospođa predlagala u nekom ljetnom periodu da se nešto organizuje i tako dalje, nije ni to isključeno. Tako da evo, tu smo. Vi, ako imate neke druge ideje, neke bolje stvari, šta bi bilo dobro na uvezivanju naše djece, jer meni je prioritet da mi ovu 3. generaciju spasimo, da je ostavimo, da ima osjećaj, da voli da ode u Bosnu i Hercegovinu. Znači, mi imamo svi ovdje, ja sam isto bio u dijaspori, 5 godina sam živio u Turskoj, ja vrlo dobro znam što znači. Bio sam i u dijaspori u Bosni i Hercegovini, živio u Sarajevu, nisam mogao da se vratim u Mostar 2 godine. Tako da, uglavnom, znam vrlo dobro što znači kad je čovjek vani i sve ostalo, ja sam se odmah vratio, čim sam završio fakultet. Za ovo toliko, pa dalje ćemo... Hvala puno ministre i hvala na svim tim prijedlozima kojima ćemo mi normalno raditi, da uspostavimo bolju saradnju sa vama oko toga i da pokušamo nešto uraditi u svakom slučaju. Sada bi zamolila našu sljedeću gošću iz Bosne i Hercegovine, Sadetu Zlomušicu, da nam se obrati. Sadeta je također drugi puta u posjeti nama. Velika je također podrška našem radu i naš dragi saradnik. Zamolit ću Sadeta da nam se obrati. Hvala, jasno. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Hvala Jasni i hvala svim ljudima van Bosne i Hercegovine koji se trude na očuvanju identiteta. I u tom slučaju, kada vidim da neko hoće, da neko radi, da neko pokušava, uvijek sam tu da to podržim i pomognem. Jer smatram da posle dužeg perioda vratili smo svoj identitet, imamo svoju državu, imamo svoju naciju, imamo svoj jezik. To je bogatstvo. Često me iziritira ovako nekakve priče, šta sam dobio, šta su mi dali, ko ti je trebao dati, šta si trebao dobiti, da bi ti očuvao svoj identitet. Znači, identitet svoj smo stekli na jedan jako grub način, plaćali smo životima, krvlju, raseljavanjem i svim ostalim i na nama je da čuvamo to što smo stekli nakon toliko godina. Mi često gledamo neke stvari kroz materijalno, međutim to nije onaj prioritet koji treba da gledamo, jer jednom danu na televiziji profesor dr. Ejub Ganić, svi ga znate, kaže, i to mi se urezalo sjećanje, mogu ja otići, kaže, i ovdje, i u Ameriku, i u Englesku, i svi su ga zvali da predaje na fakultetima, ali me uvijek pita odakle si. I ja kažem svoju adresu.
I kaže, tati, čovjek bez adrese nije čovjek. Znači, može se ono steći, može se uspjeti i u bilo kojoj evropskoj državi, može u Americi, može puno je naših ljudi u Australiji i tako dalje. Mi smo silom prilika raseljeni, neki smo ostali gdje jesmo, neki su otišli negdje i ja te ljude ne volim zvati dijasporom, to su naši ljudi, to je naša rodbina, to ja imam puno svojih od Švedske, Danske, Amerike, Holandije i svih drugih. Kada oni dođu preko ljeta, svi jedva čekamo da se vidimo. Korona nas je spriječila 2 godine, se nismo viđali, to je neka ljubav koja povezuje. I mislim da na takav način ta djeca kad se nauče da vole, da imaju tetku, da imaju rodicu, nekog tamo koji ih čeka, ko će im pokazati ljubav, ko će pokazati sve ono što njima treba, oni vole ići u Bosnu. Kad se pita gdje ćemo na odmor, prvo je naravno idemo u Bosnu, idemo u Mostar, idemo vidjeti šta je u Sarajevu i tako dalje. Mada možda i mi koji smo tamo malo se više trebamo potruditi oko te djece, da zavole tu državu, da im pružimo ono što je potrebno. Mi možda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu imamo sreću da imamo ovakvog ministra koji nas podržava u svim našim aktivnostima, u onom napretku koji mi želimo da idemo dalje, da uvezujemo, da povezujemo, da čuvamo svoj identitet. Mi za vrijeme naših praznika, ovo ministar nije spomenuo, i na našim Facebook profilima svih naših škola, web stranicama i svim onim gdje mi to stalno stavljamo te materijale, Dan državnosti, Dan nezavisnosti, svi skupa obilježavamo. Znači, naše osnovne i srednje škole napravimo program gdje skupa obilježimo Dan državnosti, Dan nezavisnosti. To je naš identitet, to je očuvanje naše države Bosne i Hercegovine. Na taj način pokažemo snagu, pokažemo jedinstvo i pokažemo ono do čega nam je stalo. Recimo, jedna od tih manifestacija je bilo da djeca iziđu sa našim zastavama na svaki most u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, od Prozora do Stoca. Znači, mi smo bili na svim mostovima. U Mostaru imamo puno mostova, ali svaki most je bio pun djece sa zastavama Bosne i Hercegovine i na taj način smo pokazali, napravljen je video gdje smo mi stvarno pokazali jednu snagu, jer djeca u stvari i jesu snaga, i jesu naša budućnost, i jesu oni na kojima sve na kraju krajeva i ostaje. U školi u kojoj ja trenutno sam direktorica, sad ću i tu da kažem, mi smo dobili objekat vrijedan 6 miliona maraka gdje su uložili naravno grad Mostar kao osnivač, kanton, federacije. Napravili smo školu po svim evropskim standardima i mislim da je jedna od možda među najmodernijem, ne čak u BiH, možda čak i u Evropi. Dobili smo školu gdje imamo 14 kabineta, gdje imamo sportsku salu, gdje mogu evropska prvenstva da se održavaju. I dobili smo prostor za stomatološku ambulantu koju ćete vidjeti, ja sam napravila ovakvu jednu prezentaciju. Ovo je grb naše škole, svaka naša škola ima svoj grb, osnovne škole Gnojnice. Na našem Facebook profilu možete ukucati javna ustanova osnovna škola Gnojnice. Dobit ćete naš Facebook profil gdje mi svakodnevno stavljamo naše aktivnosti. Dobro, to nam treba. Možemo pričati. Na toj Facebook stranici stalno imamo sve podatke i sve one aktivnosti koje mi radimo. Možete naći tamo videe koje smo mi za, recimo, evo, hvala ministru i sad došao je prvi dan škole da pozdravi naše prvačiće. Mi imamo 58 prvačića raspoređena u 3 odjeljenja. Prvi dan škole smo napravili manifestaciju. Za doček tih prvačića došli su i klovnovi, došao je naš ministar da pozdravi naše prvačiće. To je njima bilo veliko. Mi puno pridajemo značaja djeci i upravo iz tog razloga želimo da i ova djeca dođu, jer mi nemamo strah od ministarstva, upravo zahvaljujući ministru. Sve
naše ideje nazovemo, imamo broj mobitela, slobodni smo nazvati i reći ja bih htio ovo ili ja bih htio ono. I napravimo tako dobre stvari zajednički, a i pojedinačno, naravno, svaka škola. Kada je meni Jasna poslala link za ove likovne vaše radove koji imali ste konkurs, ja sam samo proslijedila direktoricama taj link i stigli su likovni radovi i literarni i sve ostalo. Mi imamo stalno te konkurse, takmičarski taj duh između škola, nemamo problem komunikacije, ministar ima skupa sa svim direktorima grupu, napiše na grupu, mi se svi odazovemo i uvijek smo tako nekako jedinstveni, uvezani, pomognemo jednim drugima i bez problema organizujemo bilo kakvu manifestaciju i bilo koju aktivnost. Ono što kažu, kad imate nekoga ko je lider, ko je na čelu i sve to podržava, onda je puno lakše i jednostavnije raditi. Ali isto tako i mi imamo naše ideje i uvijek, evo mi smo nedavno otvorili stomatološku ambulantu unutar škole, gdje će moći ne samo naši učenici, mi imamo 494 učenika trenutno, raspoređena u 25 odjeljenja u našoj školi, moći će koristiti sa cijelog prostora jugoistoka Mostara sva djeca koja pohađaju osnovnu i srednju školu. Moći će koristiti usluge te stomatološke ambulante. I to je jedan tako dobar projekat, to je u stvari uspjeh za čitavu lokalnu zajednicu, gdje će djeca naravno imati redovno stomatološke preglede, gdje će moći uraditi ono što im treba vezano za stomatologiju. Evo, ono što sam rekla, to je grb naše škole. Ovdje smo mi, evo ovako naša škola izgleda, javna ustanova osnovna škola Gnojnice, to je naš ulaz u školu. Ovo ovdje pokazuje sami dolazak u školu, vidimo iznad, ovdje imamo 2 poligona za igru sa djecom, ovo je sad zasađeno gore ružama, lekstremijama i svim ostalim. Ovdje se vidi krov škole, tu planiramo ako Boga solarne panele, obnovljive izvore energije. Već smo počeli da radimo na tom projektu. Posle, krov nam je idealan što se tiče toga, tako da možemo, u stvari postići ćemo, mislim, za godinu i pol to. Ovo je projekat, bili smo u projektu Misli o prirodi, Centar za promociju civilnog društva je radio, ovo smo radili u koroni. Radili smo u koroni 10 projekata, što je nevjerovatno. Pored nastave gdje nismo zatvarali škole, bili smo u stalnoj konekciji s ministrom, dogovarali i svaku večer smo imali raspored ispred sebe i ko križaku, pravili raspored za sutra, znači svaki dan. Ali su djeca redovno išla u školu, imali smo dobru konekciju sa roditeljima. Roditelj kad vidi da dijete nešto ne bi ga slao u školu, nazove svog razrednika. Bili smo povezani sa našim porodičnim ambulantama, ljekarima, gdje su oni stalno imali komunikaciju skupa s nama i na taj način smo uspjeli da škole ne zatvaramo ni na jedan dan za vrijeme COVID-a. Stvarno je to bio veliki uspjeh, niko nije vjerovao i nijednom škola nije bila klaster. Toliko smo dobro izorganizovali od mjerenja temperature na ulazu do dezinfekcionih sredstava koje je ministar slao po školama i sve to. Mislim da smo bili baš ono što kažu ljudi kao vojska ili djeca i na taj način smo stvarno uspjeli da to sve uradimo. Pored korone uradili smo niz projekata, ovo je naš atrij škole, unutra učionica na otvorenom gdje smo aplicirali sa tim projektom, prošli među 35 škola u Bosni i Hercegovini i uspješno završili taj projekat. Imali smo temu biodiverziteta gdje smo posadili ogroman broj biljnih vrsta oko škole, od ljekovitog bilja do svih ovih biljki koje djeca koriste za vrijeme nastave biologije i drugih predmeta. Izađu u učionicu na otvorenom, imamo u sklopu ovoga smo dobili projektore, projekciona plata i sve ostalo, a to služi naravno i nastavnicima za vrijeme pauza da popiju kafu, da sjede, da se druže i tako dalje.
Znači, ovdje smo imali podršku švedske vlade, znači iza ovog projekta je stajao Centar za promociju civilnog društva u Bosni i Hercegovini uz podršku švedske vlade. Ovaj projekat se nastavlja. Mi smo morali ispuniti puno uslova da dobijemo certifikat eko škole. Međutim, naša nastavnica biologije i hemije, ovdje moram spomenuti, Adisara Gimić, mi je zovemo Munja u školi, ona je toliko to dovela do savršenstva da smo na kraju dobili certifikat super eko škole. Tako da smo stvarno taj projekat priveli uspješno kraju i evo već sad ponovo nas zovu, vjerovatno ćemo uzeti sad projekat u sklopu biodiverziteta, imali smo i energiju i oni su stavili dole da štedi, gasi, spasi iznad svake prekidača, struje, tako da su djeca ulazila i meni u kancelariju i gasili svjetlo, kaže direktorice, dobro se vidi, ne morate svjetlo. I svjetlo, znači sva djeca su uključena, razvijamo tu ekološku svijest što je jako bitno i u tom pravcu idu sva djeca naša u našem kantonu, da djeca jednostavno sami shvate koliki je značaj ekologije, najprije obnovljivih izvora energije, reciklaža otpada i tu smo se uključili, još jedan projekat. Ovo su naše biljne vrste koje smo mi posadili, ruže i sve ostalo. Hercegovina je inače poznata po suncu, samo treba vode i onda imamo super stvar. Ovo je naš hol škole. Ova želja je na ulazu u okvire na ovoj pjesmica, kaže u njedrima svako jutro da se probudi sunce, buket smijeha da ubereš sa lica djevojčica, da negdje iskopaš nešto veliko, da to svima daš, veliku rijeku da preplivaš na onu stranu i nazad. I ružna riječ da te ne udari nikad. Znači svako jutro kad dođu djeca u školu, dočeka i ova pjesmica na ulazu u školu. Na ulazu u školu ovo su radile naše učiteljice razredne nastave, one to ukrasne oko ulaza svojih učionica, učionice su prelijepe, ukrašene, sve ono da se djeca tako dobro osjećaju. Ovdje imamo naravno u holu škole zastavu Bosne i Hercegovine, zastavu naše škole. U holu imamo dosta ovih biljnih vrsta, hol imamo ogromno, tu imamo priredbe redovno i sve one manifestacije, ogroman je svjetlak i kod ovo, međutim koji malo nam pravi problem, radili smo projekat skupa sa Lotom turskim turskom vojskom u Bosni i Hercegovini, prošli smo projekat klima, zavjesa i tende ovdje na holu, jer u Mostaru je u ljetnom periodu po 60 stepeni, tako da dole sve gori, da. Tako da ćemo imati tendu na daljinski da nam se zatvara u holu, da to osjeći sa klimom i ostalim. I mislim da je potpisan već ugovor, to treba da se radi. Ovo su naša djeca i učionice, ovo su mlađi razredna nastava, učionice i sve ostalo je opremljeno sve novim namještajem. Znači, kada je otvorena škola 2018. kada smo prešli u ovu školu, sve učionice su opremljene novim namještajem, tako da su ovdje imamo i lift, mislim da smo škola koja misli da ima nekoliko još škole lift, ali lift je rađen naravno u sklopu projekta. Imamo klizanje i jedan sprat. Ovo je moderna bajka u našoj školi, naše nastavnice prerade i stalno prave ove manifestacije s djecom. Stalno rade, imali smo čak prerađenu i Hasanaginicu. Gledala sam kod nas. Kod nas ima isto na našem web kanalu, bila nam je Hasanaginica odlična. Ovo su smart projektori, ovdje se zahvaljuje Most Pro organizaciji. Dobili smo 6 smart projektora od ove danske humanitarne organizacije Most Pro. Svi su instalirani, održana je edukacija nastavnika, način kako se koriste i sve način upotrebe. Oni su bili oduševljeni jer u sklopu tih smart projektora imamo i te pametne table gdje naročito razredna nastava, recimo
recimo uzima voće pa ovako prstom, ako ga odnese u korpu za povrće, onda mu zablinka crveno, pa mu izbaci, tako da im je to stvarno stimulans da uče i da rade i to je super bilo. Ovo je naša sportska sala u našoj školi, tako da je po gabaritima jako velika, evropsko prvenstvo se može održati. Da, imamo tribine. Ovo je certifikat super eko škole, o čemu smo pričali, u sklopu projekta Misli o prirodi, ovo je u holu naše škole, eko putak. Radili smo sve od recikliranog materijala, ove police i sve ostalo je od paleta koje smo rastavljali, pravili taj namještaj, a ovo ostalo sve djeca rade i vozicu radili od gajbi, recimo i sve to. Djeca na ekološkoj sekciji, imamo pored ekološke kreativnu sekciju i poduzetničku sekciju. Poduzetnička sekcija u našoj školi se bavi, recimo, pravili su rashode cvijeća i prodavali su za vrijeme roditeljskih sastanaka, mada su svi natjerali svoje roditelje da moraju to kupiti, onda su zaradili određena sredstva koja su uložili u dalje. Pored tih razloga i svega prave veliki broj, recimo nakita, narukvica, prsteni i sve ostalo i prodaju. Pored toga smo uključeni i u sajmove, organizuje jedno udruženje Novi val iz Blagaja, skupa sa Američkom ambasadom, sajmove za škole, gdje škole rade, recimo, svoje proizvode. Mi smo sad krenuli da radimo prirodne sapune, balzame, svijeće, mirisne i tako dalje. Nabavljamo materijal, uložili smo u to i onda oni to prodaju, kroz prodaju ponovo kupuju sebi materijal i sve ostalo rade. Naš eko putak je proglašen kao najbolji u Bosni i Hercegovini od monitoring tima i od stručne komisije i od ovih koji su lajkali naš eko putak po broju lajkova, bili smo proglašeni kao najbolji eko putak u Bosni i Hercegovini. I dobili certifikat super eko škole. Ovdje hoću da kažem da u sklopu naše škole imamo produženi boravak za djecu, za roditelje koji rade, koji su zaposleni, da mogu ostaviti djecu u produženom boravku. Produženi boravak znači da dijete tu ostaje prije ili poslije nastave, da ima stručan kadar koji pomogne djeci uraditi zadaću, uraditi sve ono što treba, ispratiti ga na nastavu ili se nastavi da dočekati u produženom boravku. Tu ima organizovan doručak, ručak, onoliko koliko roditelji plate, je li to cijelodnevni ili poludnevni taj produženi boravak. Evo, stomatološku ambulantu smo nedavno otvorili, ovo je naš ministar, doktorica, ovo je direktor Doma zdravlja, doktor Kapetanović. Djeca su bila prvačići oduševljeni, malo su kažu meni, hajde pitaj koga nije strah. I oni pitaju koga nije strah, oni svi u glasu, ne, svi, znači nije strah nikoga. Svi su bili oduševljeni i tako da je stomatološka ambulanta, evo, krenula sa radom, sad idu ti stomatološki pregledi, mada naša djeca naravno idu i u privatne te ambulante i sve, ali je malo razlika kad djeca imaju tu ambulantu u sklopu škole, onda razbijaju te svoje strahove i predrasude prema zubarima. I ima li kontrola jednom godišnje? Ima stomatološka. Evo, u biblioteci smo isto tako, ovo je naša biblioteka škole koja je opremljena, koja je ogromna, ima u sklopu te biblioteke i čitaonica. Kroz projekte Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke smo prošli 2 projekta, već kupili smo, obnavljamo svake godine kroz te projekte taj bibliotečki naš fond. Djeca mogu doći, iznajmiti sva naša djeca, svi oni ne moraju nigdje otići da uzmu lektiru, sve lektire imamo u našoj školskoj biblioteci. Ovo je ono što je ministar govorio, multimedijalna učionica u projektu Tabla gdje smo dobili opreme vrijednosti 50.000 maraka. Tu je od pametne table, 3D printera, od sve opreme za sve predmete najmodernije. Ovdje što ima privjesak što je napravljeno od šablonice, to je rađeno na 3D printeru. To naši nastavnici informatike rade skupa s djecom, a
mi imamo svake godine školski bazar i prodajemo na tom školskom bazaru. Recimo, prošlu godinu smo zaradili 3.500 maraka za neki sat i pol vremena, odnosno djeca su zaradila, prodavala su to što su oni napravili i zaradili su 3.500 maraka. Onda djeca to ulože, recimo, i kad ih pitamo šta žele, obično to ide za djecu, za liječenje nekog djeteta, koje je tu humanitarno. I u javnu našu kuhinju imamo udruženje zajedno za naš grad, za stare iznemogle, oni im nose svaki dan obrok po jedan kuć, pa onda jedan dio novca uplatimo u zajednicu. U projektu smo Zelena revolucija. Zelena revolucija podrazumijeva prikupljanje e-otpada. Djeca od kuće donesu stare mobitele i sve ono što predstavlja električni otpad. Dođu u našu školu, imamo ove kontejnere i odlažu elektrootpad i na kraju nazovemo firmu koja to odveze. Nisu to neki novac koji mi to dobijemo za to, jednostavno jest način da djeca nauče da se to ne mora baciti tamo negdje, da se može ponovno iskoristiti i tako dalje. Likovna sekcija kod nas u školi, evo žao mi je, jasno sam bila ovdje donijela za udruženje rad naših učenika, ovo sve radovi naših učenika, kroz likovnu kulturu imamo jako dobre nastavnike likovne kulture gdje su zastupljene sve tehnike i likovna sekcija ponovno sve to radi, znači od osvećavanja do ulja na platnu, do tempere, do vodenih bojica i svega onoga što treba da se radi, sve se radi, znači po planu i programu, onako kako treba. Pored likovne sekcije radimo i ove kreativne stvari, ovo je naš bazar, ovo su svijeće koje su djeca pravila, ovo su gore djeca narukvice koje rade znači, na kreativnoj sekciji i na bazaru imali smo posjetu, malo su to djeca vole, pa nam je Geleš u to vrijeme igrao i onda još viša fešta bila, onda je euforija je bila. Tako da kažem, taj bazar vole i roditelji, vole i djeca, a vole i mi i škole. Pa napravimo tako druženje s roditeljima, roditelji donesu kolače, prodaju, a mi ono što se napravi u školu. Sportske aktivnosti, mogu reći, evo ove, tek je počela školska godina, prvo mjesto u krosu, prvo mjesto u šahu, zatim naše djevojčice neki dan, baš mi je drago bilo, prvo mjesto u nogometu smo osvojili što je Sportski savez grada Mostara organizovao, tako da su naše djevojčice sportski klub Emina pobjedile u finalu koje treniraju baš nisu škole, već baš klub i treniraju aktivno nogomet. I one su i pobjedile u finalu, tako da su bile presretne. Kršne Hercegovine. Da. Ovo je doček naših prvačića u našoj sali. Prvi dan škole, imali smo posjetu našeg ministra i oni su lijepo tu dočekali, mada naša djeca stvarno, ja uvijek kažem, gdje god da odu, uspješni su, a to ste pokazali i vi svojim primjerima, tako da jednostavno ta inteligencija i ta želja da se uči, to bilo gdje da odemo, to pokaže. Pitanje, je li vaša škola jedna škola pod jednim krovom ili dvije škole pod jednim krovom? Nismo pod jednim krovom. Jedna škola pod jednim krovom. Da. Svoji na svom. Evo, na kraju još jednom želim jasno da se zahvalim, mi smo donijeli bili poklone, ovo ovdje je rad djece sa posebnim potrebama, Centra Lostro Sales, ovo je stari most u Mostaru, jasno onu sliku samo što sam donijela, žao mi još ne puklo staklo, mijenjašte staklo, ovo je poklon za vaše udruženje. Naša agencija Fortuna Tours Mostar, evo poslala je poklon vam sve o Bosni i Hercegovini, stari most, stari most i sve znamenitosti Bosne i Hercegovine. I neko na koga smo mi ponosni u Mostaru, to je Husein Kusaga Čišić. On se borio za identitet Bošnjaka u svom životu
obnašao je razne funkcije. Između ostalog bio je gradonačelnik grada Mostara. Kada pročitate i vidite nešto o Sejmu Kusagić-Išiću, vidjet ćete da se na isti način sad dešava sa Bošnjacima kao što se je dešavalo u periodu dok je Kusaga bio gradonačelnik Mostara. Ne znam zašto, je li to usud naš da su Bošnjaci razjedinjeni i nikako da se ne možemo da skupimo. Nekako mi je žao što se nekad prodamo za nešto sitno materijalno, iskoristimo situaciju da bi bili negdje. Ja ovdje cijenim ministra recimo zato što je on uspješan i zato što nas podržava, zato što idemo dalje. Ne zato što meni nešto lično daje ili nekome od nas. Ali često ljudi, ako će on dobiti nešto lično i nešto sitno, prodat će identitet i babu i majku, ono što naši kažu, samo daj ti meni. Ali to na kraju nije to. Uvijek kažem, ako nema opšteg interesa, nema ličnog. Bez opšteg interesa nema ličnog. Kad se ostvari opšti interes, u tom opštem interesu svi možemo ostvariti lični, vrlo jednostavno. Evo, ja vas pozdravljam. Zahvaljujem vam sve od srca što radite na identitetu Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. I pozivam ovo što je ministar rekao, to je tako i prošli put smo mi govorili, nama nije problem, ne treba se bojati za djecu, treba ih pustiti, doći u posjetu školama, njihovim vršnjacima, konverzacija je ono najbolji način kako se uči jezik. Kad imate konverzaciju, pričate i prisiljeni ste da pričate taj bosanski jezik, vi ćete ga lakše usvojiti. Isto tako naša djeca, sigurna sam, da bi rado došli u Dansku kod svojih prijatelja. Kad se ostvare ta jedna lijepa prijateljstva, oni će, evo ova djevojčica, ona će jedva čeka da dođe ponovo u Mostar. I da nauči jezik i da priča sa ovom svojom prijateljicom i tako dalje. Evo, pozvani ste, dođite, jasno, ovo je naš Kusak za pročitanje. Ispred našeg udruženja poklanjamo jednu sliku naše članice Džane. Ona je to napravila. Džana, ovo predstavlja, možeš predstaviti ti sliku? To je slika moga muža Nijaza. Iako ovo je slika, to je inspiracija Groma. To je tako. Izvolite, čast nam je da. Tako se pogleda. Poklonim moje knjige dječje. Izvrsno Sadeta i čestitam vas. Hvala ti puno na što si nam pružila priliku da vidimo kako funkcioniše škola u Bosni i Hercegovini, škola koju ti vodiš. Želim vam uspjeha i dalje. Hvala, ja sam samo htjela da pokažem da mi puno radimo i često mi zasmeta kada kaže ništa se nije uradilo. Ja sam nedavno imala situaciju da sam rekla jednom komšilu, čekaj malo. Ja sam hodala preko Starog mosta prije rata, prije 90. Hodala sam preko Starog mosta kad su rupe bile napravljene, išli smo po vodu na desnu obalu, znači rupe su bile na Starom mostu. Hodala sam preko istog tog Starog mosta kada su bile povezane samo onim žicama preko žičarje. Hodala sam kada je bio kao drvo, drveni, i hodam sad kada je ponovo napravljen. Ako to tebi nije ništa, ja ne znam što dalje da pričam. Istočna obala Mostara je bila sravnjena sa zemljom, znači stari dio grada je definitivno bilo sravnjeno. I sad kad dođete u stari dio, u Mostar, vi stičete dojam da tu rat nije nikako bio. I sad možete zamisliti koliko rekonstrukcija takvih objekata starih košta i koliko treba vremenski da se to sve adaptira. I onda čujete da rekao, ma ništa nije urađeno. A samo ova naša škola, da je ona još je jedna nova napravljena, tako je. Mi imamo bežični internet, čitavu školu, u čitavoj školi. Imamo laptop
sad ćemo prijeći na sljedećeg govornika, evo malo smo prešli, ali stići ćemo sve. Mi smo doživljavali da dosta ljudi ne zna ništa o našem udruženju. Pitaju se da li stvarno postoji to udruženje ovdje u Danskoj. Pa smo smatrali neophodnim da eto kažemo kroz sliku i riječ nešto u udruženju, tu će nam uraditi naš Nasor. Evo ja koji je potpredsjednik udruženja. Neću dugo, ovo bi bilo bolje da je Jasna preuzela, ali ona kaže da je ugodna. Ja ću pričati malo ovdje bliže, jer Amin ovdje će biti u toku. Kako ću ispričati o našem udruženju i kako je nastalo i šta smo uradili, neću napomenuti sve, nego samo ono osnovno. Prije negdje oko 2015. 16. počelo je da se priča o ponovnom otvaranju bosanskih škola u Danskoj, tako da je 2016. imali smo 6 tih škola, onda su se pojavili društvene mreže, počeli smo međusobno komunicirati, napraviti plan kako ćemo mi da sarađujemo, pošto je nastavniku vrlo bilo teško tada raditi, morao je biti tako kreativan da istražuje, da traži ono na kompjuteru što bi trebao internetu, što bi trebao da prodaje. Stvorili smo jednu saradnju, Jasna je mene komunicirala 2006. godine, rekla gdje još postoje te škole, tako da je ona pozvala nas i sazvala jednu konferenciju o bosanskom jeziku, maternjem jeziku, u saradnji sa ambasadom, ja tada nisam bio, Institut za jezik iz Sarajeva. To je održano, koliko se sjećam, 1. aprila 2016. godine. Zaključak je o tome da se stvori jedno organizaciono tijelo koji će povezati sve, što kaže dopunske škole, bosanske škole u Danskoj. Ja sam prvo smatrao da mi trebali osnovati jedan aktiv nastavnika koji će sve to bolje funkcionisati, kako ćemo sarađivati, pošto je bilo ove društvene mreže, da šaljemo nastavne listiće, planove, priče, jedan drugom. Međutim, mi smo odmah u maju mjeseca otišli, sastali se, prostorija nemamo, dolazimo iz cijele Danske, ja sam odavde, što kaže, ko je rekao Rifet, da je on 250 km, ja sam još 100 km dalje od njega, na samoj zapadnoj obali Danske, da ne bi svaki 2-3 mjeseca dolazio ja samo ovdje u Esbjerg, evo ovaj u Kopenhagen dolazi već svaku godinu. Dogovorili smo se da nađemo negdje u sredini Danske, pa da i ovi iz Kopenhagena sjednu na vozi, a ja ću s druge strane i onaj odozgo sa sjevera i oni imaju, bilo i sa juga tada, tako. I sretnemo se u Odense. Odense tražili smo prostorije prvo od gradske biblioteke koji su nam ustupili. Poslije smo imali jednog našeg čovjeka zaposlenog u komuni koji je vodio i Ungdomshus, to znači omladinski klub u kojem funkcioniše i naša škola na našem jeziku. Tada je vodila Irina Kapetanović, poznata je bila, ne znam koliko se vi sjećate, Rom, pjevačica iz Slovaca naša. Ona je kraljica, tako, proglašena. Samo da napomenem da sad vodi, ona isto je počela ponovno radom, to vodi ona Lela Zvistić. I ona je poznata iz one vizije za budućnost, ako ste gledali Mala America. Ako ste gledali prije 20 godina. Dobro, i sa njom imamo sad saradnju, dogovor, ona je trenutno tu u Sarajevu, pa ćemo da vidimo što radimo. Da nastavimo sa radom. Taj dan, odmah u maju 6. maja, čini mi se da smo se 2016. sastali u Odensiju, nas je došlo 6 učitelja. Dogovorili smo se da napravimo plan, program rada bosanskih škola, da osnujemo udruženje, da odmah izaberemo odbor, izabrali smo predsjednika, Jasna koja je i dan danas, pošto je bila uvijek najaktivnija, izabrali smo potpredsjednika i ostali su bili članovi. I dogovorili smo da napravimo odmah statut udruženja koje kako bi uredno prijavili u dansku komunu, da se napravi statut na bosanskom i danskom jeziku.
Uradili smo to. Odmah smo krenuli u realizaciju programa rada dopunskih škola kako bismo postali Ministarstvo civilnih poslova u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo za ljudska prava, čini mi se i izbjegla lice, tako se zove. I njima smo postali, nastavili smo saradnju sa Institutom za jezik, počeli smo aktivnosti širom Danske, kroz gradove, obilazak gradove, najveća, da ne zaboravim, najveća saradnja je bila upravo sa ambasadom, našom ambasadom, oni su nam pružali uvijek najveću podršku. I ovaj postojeći ambasad, trenutno sam obilazio, Jasna i ostali članovi su obilazili zajedno sa ambasadom, obišli su Randes, čini mi se, to je se dole nalazi na Đulan, drugi dio, sjeverno odavde, ne znam, još i dalje nekog mene možda. Išli su u Sonderborg, udruženje, klub u gradu. U Randesu je, znači, isto bosanskog kulturni centar, je tako je bilo, pa ste se povezali sa nekim džematima, išli ste držati u Tondor i čini mi se u Horsens. Poslije smo organizovali jedno veliko, slično kao konferenciji, tema je bila isto u bosanska škola u gradu Odense. Dolazili su kao isto gosti iz Instituta za jezik, trebao je tada i ambasador, međutim on nije mogao doći po gosti. Nastavili smo rad, počeli su se otvarati škole, tada to je bilo, i sami ste vi koji ste bili 2020. u februaru mjesecu na prvoj smotri kulture i školstva, mogli da vidite koliko je djece tada bilo i koliko je bilo još. Nisu, zato što smo udaljeni, ja prvi ne mogu dovesti djecu jer mi nemamo 30 sredstava da platimo i prijevoz i sve to. To košta ogromno, mi nemamo tih sredstava. Odmah da kažem da je udruženje naše živi, ako mislim nekada mi negdje imamo neku korist ili dobiti ili živio lično od članane, tada nas je bilo 6, sad imamo blizu 30, oko 30 članova. Živimo od članane, a kad su ovakve ove manifestacije, kad trebamo onda zatražimo pomoć od sponzora kao što je naš Andana Gičut. Bilo je i drugi sponzora koji su davali pomoć i tako dalje. Kako je danas stanje? Ovdje vidimo sa konferencije u jeziku u Štokholmu, Jasna je išla, znači odmah da kažem da imamo veliku saradnju sa Savezom bosanskih udruženja u Švedskoj. Oni su bili prošli put ovdje, međutim ove godine, pošto je oni su većinom već sam penzioneri pa idu u Bosnu, pa nisu mogli doći ove godine. Idemo dalje fotografije da vidimo, pa ćemo ovako. Ovo je učesnici na 21. saveznoj smotri kulture i školstva u Švedskoj. Tu je bila Jasna i još i neko bilo članova, ja nisam bio prisutan tu. Ovo nam je isto i sastanak jedan iz mjesta Odense. Tada smo isto imali već otvorene neke nove škole, sastanak Odense 2019. godine, tada su nam se priključile ove nove škole. Ovdje, odmah da kažem da je u tom mjestu Odense, da su BH građani dovukli, dovezli stečak koji je uradio Adis, ne znam kako se sjeti, u Sarajevu, od Pezić, uradio od bosanskog kamena. Originalan stečak. I ovdje smo mi posjetili, čim je postavljen, mi smo došli prvi kao delegacija, nekakva ekskurzija koja je došla posjetila taj park. Vodio nas i baš onaj organizator, Mensur Kracak, tako dalje. Ovo je isto moglo biti negdje ovdje u ambasadi. Ovdje u ambasadi, vidimo i po stolu, ali to je novembar 2019. sastanak sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjega i Ministarstva civilnih poslova u novembru 2019. To je bilo. Ovo je već 2020.
Ako mogu, sutradan je ministarstvo iskoristilo priliku da pozove sve poduzetnike sa nivoa Danske da sastavite Da. I ovo je novembar bio, znači, posjetan ministarstva Bosne i Hercegovine, novembar bio civilni. Jeste. Evo, dobro. Oni su nama. Ovo je, kad govorimo o saradnji sa drugim udruženjima i drugim, u vrijeme korone mi nismo mogli, poštujući danski zakon, kad je zatvorena škola, danska škola i mi smo morali zatvoriti. Međutim, sa ovim ušli su nam ovu pomoć mali ambasadori iz Sarajeva i oni su nam omogućili jednom sedmično da možemo pratiti njihov sat na bosanskom jeziku, online sat. Imamo dobru saradnju sa njima, poklonili su nam dosta ovih knjiga, brošura, tako da poznamo. Djeca su jako bila sretna kad su vidjeli toliko tako. Ovo je sa smotre kulture i školstva 2020. godine, ja koliko su ja vidim. Jeste, 22. februara ovdje je održana, evo isto to je bilo. Imamo zajedničko ovo je jedan plakat koji smo tada radili pred smotru školstva i kulture. I pred ovo je već ovdje u Esbjergu, ali ne znam kako se zove, ovaj Ušnic, ja sve Esbjerg, u Kopenhagenu održana prva smotra, jel tako, školstva, to je negdje ovdje blizu, jel? Ovdje je blizu, Kopenhagenu. Ovo je isto u ambasadi 2020. učesnici konferencije, prve da je bilo konferencije. Ovdje imamo saradnje sa profesoricom Mazurom Kadić, jel tako, iz Beča, ona predaje na bosanski jezik, bosanski, srpski i hrvatski, jel tako, na univerzitetu u Beču i sa njom imali smo jednu veliku dobru saradnju u vrijeme korone gdje smo držali seminare, predavanja, ona me sa profesorom. Online predavanje, online seminara o stručnom usavršavanju prosvetnih radnika. I ovaj profesor iz Sarajeva sa Filozofskog fakulteta. Jasno, jeste. Seminar uloga muzike, drugi seminar koji smo u to vrijeme imali, omogućili smo za sve koji su željeli nastavnici, ali i ostali članovi odbora i ljudi koji su imali želju. Nije samo iz Danske, nego iz čitavog svijeta. Imali smo iz Katra učesnike koje smo mi omogućili da prisutuju, predaju tamo bosanski, da je omogućimo i snosili smo dijelove troška za taj seminar za njih. Je li ovo gotovo? Nije još. Imamo neke druga smotra školstva u Kopenhagenu, Bosanci, Hercegovini, slave bosanski jezik, a to je već neki novinara. Što se tiče ovih medijskih kuća, mi smo imali cijelo vrijeme saradnju sa njima, pisali smo mnogo, bolje ja pišem nego što pričam, to ne znate, mnogo. Radili smo za mnoge BiH novine, medije i za ovdje u Bosni i Hercegovini i radili smo u Danskoj, ja učestvovali smo i na televiziju u Bosni i Hercegovini za neke televizijske kuće, dolazile su ovdje. Učestvovali smo više puta na BiH radio Odense ovdje u Danskoj. Pisali smo za BiH Glas, ovo je bio nekadašnji naš koordinator, i urednik. Pisali smo za BiH Glasila, eto. Imali smo, znači, saradnju sa imamo i sve. Evo, upravo nam je došlo ova snimanja. Ovo me može jasno malo bolje reći ovdje, ja nisam toliko upoznat sa ovim. Ako budete imali šta pitanja, ja ću se uključiti ponovo. Naše udruženje 29. novembra se organizuje obilježavanje rođendana 833. godine obilježavanja Bosne i Hercegovine. I naše udruženje je uzelo aktivno učešće, znači mi smo aktivni, ili bolje rečeno suorganizatori ovom događaju. To ću još jedan put ponavljam, održati 29. oktobra ovdje u Kopenhagenu. Hoćeš li ima još nešto? Hoćeš li molim te? Evo ovako, između ostalog, osim toga što mi organizujemo razne seminare o stručnom usavršavanju prosvjetnih radnika, nije samo u Danskoj, nego na nivou u svim, znači, tim školama
širom svijeta. Imamo sa njima dobru saradnju, mi organizujemo i radionice. Ovo ljeto je bila u posjeti Dina, Amela Isanović. Održali smo ovdje isto tako u Kopenhagenu, bilo je jako lijepo, bilo je dosta roditelja, djeca su pravila, kao što vidite, pravila su lutke, svoje lutke koje mogu da ponesu u Bosnu i Hercegovinu, bilo je baš prije ferija i mogli su da ponesu dole u Bosnu gdje bi mogli lutki da pokažu neke riječi kako se izgovaraju na bosanskom jeziku. Na taj način postanu možda više slobodniji da izgovore, da pričaju na bosanskom jeziku. Je li imamo nešto dalje da vidimo? Evo ovako, mi smo za potrebe svih škola na nivou Danske kupili udžbenike koje su doduše na švedskom i na bosanskom, ali se mogu dopisati danski i bosanski, koji se koriste u našim školama ovdje, koji se mogu koristiti tim što će nastavnici, znači koji predaju dopisati te riječi na danskom jeziku da bi olakšali, da bi djeca razumjela. Imamo puno djece koji ne razumiju bosanski jezik, tako da im je lakše da to piše na danskom. Šta još imamo? Evo ovako, mi smo isto organizovali, prvo smo pitali dole, smatrali smo da je neophodno da oni koji predaju dobiju neku vrstu priznanja. Naše ministarstvo civilnih poslova nije bilo u mogućnosti da to uradi, pa smo zamolili ambasadu da to uradi i to se omogućilo ovog ljeta. Da ambasador je uručio znači priznanja svim predavačima na nivou Danske. To je bilo prošle godine. To je bilo prošle godine, dobro, ja. To je bilo znači prošle godine, šta još imamo, Amira, ja ovo se ne razumijem. Skupština Alpua, kao što Nasser kaže, mi smo dosta koristili prostorije ambasade jer smatramo da su to i naše prostorije koje smijemo da koristimo. Ako nam fali prostorija, ovo je i naša dio nas, tako da koristimo dosta ove prostorije gdje smo održali skupštinu Alpua i kao što vidite, ovi su članovi koji su bili fizički prisutni, ali bilo je dosta članova koji su prisustvovali online, ovi koji stanuju dalje. Mi smo između ostalog organizovali književne mini turneje zajedno sa Vezuvom Bašićem i Šimom Mešićem. Oni su znači posjećivali škole koje se nalaze ovdje u Kopenhagenu, pa su kasnije bili tamo i u Odense u drugom dijelu na jednom malom ostrvu u Danskoj. Da vidimo šta dalje. Između ostalog, opet kažem, 2 puta smo znači organizovali obilježavanje Dana materinjeg jezika 21. februara. To sve možete da pogledate tamo u našoj grupi koji imamo čuvari bosanskog jezika u Danskoj. Svi naše aktivitete se znači tamo nalaze, pa se dobro došli oni koji ne znaju da tu pogledate. I to je sve za danas. Ako imate još neko pitanje, nama bilo drago da dobijemo neke nove članove u naše udruženje. Nama su potrebni mladi ljudi. Jer nam mlađima svijet ostaje, kao što stari kažu, moramo nekome da predamo to sve. Jer i mi stari možemo još koju godinu, kasnije nema čovjek više, mi se toliko angažujemo da ovo sve nama uspije, ali moramo to da predamo mladim snagama. Meni je isto drago što uspjesi škola dole u Hercegovini ili u Bosni i Hercegovini, ali sve se može postići kad čovjek hoće nešto, kad čovjek stvarno izgara da nešto uradi, da to postigne. Tako se nadam da će biti dosta entuzijasta u našem ovdje društvu, znači Bosanaca i Hercegovaca u Danskoj, koji će nama pristupiti i koji će izgarati da ovo sačuvamo i očuvamo, ovo udruženje i naš bosanski jezik. Eto, to je to. Ne znam da li imate neko pitanje još da postavite. Just, evo, ja bih samo rekao da ko nije vidio kako se zove grupa na Facebooku, zove se Čuvari bosanskog jezika u Danskoj i možete se priključiti to. Kad je riječ o ovoj sad grupi, ovi crteži koji ste stigli nam iz Bosne i Hercegovine, posebno dole iz Hercegovine,
priredili su veliko iznenađenje, naši članovi su toliko smo dobili članova, a i samo jedna objava crteža, jučer sam sinoć sam dobio obavijest od Facebooka da je imalo 5840 komentara. Super. To je, ja ne mogu vidjeti sve te komentare, pošto su to ljudi dijeli na ograničene načine, ali na našem ovdje, ja mislim, pregleda 5000 na našoj stranici. Da se to pregleda, da je to nešto što nismo očekivali. Dobro. Hvala Nasere i hvala meni. Smatramo neophodnim da čujemo i mišljenje roditelja, idemo dalje zato što stvarno moramo da požurimo da stignemo sad. O njihovim iskustvima oko očuvanja jezika, našeg bosanskog jezika u njihovoj porodici. Dženana Šečić koja je bila ovdje na programu nije došla, ali ćemo zato zamoliti Amira, to je neko to je Nina, je tu da nam se obrati. Kao roditelj. Kao roditelj, najavljeno. Pa ja ću prvo ću reći da je moj sin da ima 9 godina, zove se Benjamin. On je 3 ili 4 jezično dijete. On govori naravno najbolje danski jer ide u školu 3. razred. Govori poljski jer mu je mati iz Poljske, Poljakinja, a govori i naš jer tata mu je Bosanac. Pored toga govori naravno i engleski zato što najmanje polovina ovih videa koje on gleda na YouTube su na engleskom, tako da je on odmah od početka, a sad ima i engleski u školi, tako da znači govori engleski. Po nekom redoslijedu ja bih rekao da je bosanski na 3. mjestu, ide prvo danski, pa poljski, pa bosanski. Ono što ja pokušavam je, znači svaki dan da sa njim govorim prvo ja govorim stalno sa njim na bosanskom, a druga stvar koju radim svakodnevno je čitamo pred spavanje neku knjigu. To mogu biti neke pjesmice ili mogu biti proza. Naprimjer, sada čitamo trenutno Vremenska kada doktora Proktora. To je knjiga od Jo Nesbøa, poznatog norveškog pisa, ali ta knjiga je veoma popularna među djecom. Kad sam otišao u Bajbuk, u Sarajevo, pitao sam koje su to knjige najpopularnije za djecu, oni su mi rekli 2-3 neka naslova i te sam knjige kupio i sad to čitam. I čujem od Benjamina da je ta ista knjiga popularna i među danskom djecom, naravno danska djeca čitaju to na danskom, jel? Međutim, nema veze, mi čitamo na bosanskom, tako da moja iskustva su ta da, recimo Benjamin, on često koristi kao relaks kad se vrati kući, da se relaksira, gleda nešto na YouTube. To mu je, znači, da se opusti malo poslije škole i tako. On ima listu svojih omiljenih YouTubera. YouTuberi, to su, za one koji ne prate, to su oni koji objavljuju svoje video priloge na YouTube. Ja. I on zna, recimo, najmanje 7-8 YouTubera danskih, znači koji objavljuju svoje priloge na danskom. Ja sam probao da nađem neke YouTubere na bosanskom, ali ono što sam vidio što ima na bosanskom, to je stvarno neka vrsta krize. Em su neki, teme su totalno, banalne ili bizarne od nekakvih vožnjih skupim automobilom, koliko se ide brzo, autom, ne znam, uglavnom teme su totalno nezanimljive, a i sajni jezik koji se koristi od tih YouTubera nije bog značajan, moram priznati. Tako da, evo, ministar je tu,
ne znam da li je u Bosni popularno među djecom da gledaju YouTube. Ako je to popularno, ja bih zamolio ministra i dalje da znači i na drugim nivoima da se identifikuju oni youtuberi koji imaju nekakav potencijal, koji dobro govore naš jezik, koji imaju zanimljivu priču za djecu i obrazovnu priču. Recimo, jedan od tih danskih youtubera, on iznosi vijesti za djecu. Znači, sve ove teme koje su aktualne, ne znam, o prvenstvu, o ratu u Ukrajini, o ovome, onome, taj youtuber iznosi to, ali na onom nivou na kojem djeca mogu to razumjeti dobro. Znači da jednostavno se pravi taj program za djecu koja se mogu, da djeca mogu se ponekad da znaju barem jednog ili dvojicu youtubera iz Bosne, jer to je osnov. Žena mi kaže da je ista situacija u Poljskoj, da su... Evo ja imam da predložim iz Banja Luke Robert Dacešin, on je ukrajinskog porijekla, napravio je momentalno, zadnji video je kako Bosna i Hercegovina može postati broj 1 turistička destinacija, koji je ušao u izbor za najbolji video, najbolji dokumentarac. Robert Dacešin, on ima svoj YouTube kanal, ima svoj portal, napravio je predivne programe o Livnu, o Hercegovini, o Banja Luci, sve na našem jeziku, putuje po svijetu na našem jeziku, govori i o Kazahstanu i o Dubaju, sve je na standardnom, književnom, bosanskom i sve je obrazovno. To ćemo naći, a još bih rekao da je ovo odlična ponuda što su rekli Sadika i gospodin ministar Rašid, da bi bilo dobro poslati djecu barem na nastavnik bosanskog jezika, međutim da ta nastava ne bude 3, 4 ili 5 sati, nego da bude 2 sata dnevno, a ostatak vremena da se djeca igraju, da se druže. Dobro, nastava može biti kroz igru opet. Kroz igru još Sada zavisi kako se čovjek interpretira nastavu. Je li to nastava sjediti za stolom ili je to aktivna nastava? Kažem, mnogo stvari se može naučiti djecu kroz aktivnost. I mnogo brže nekako primaju ponekad. Tu polemku možemo ostaviti za rad u grupama, pa ćemo kasnije. Ja mislim da je red da idemo dalje. Hvala ti, Amire. Kao što je Eva rečena na početku, ona je rođena ovdje u Danskoj, školovala se i naučila naš jezik, kako čujete sami. Perfektno. Hvala, jasno. Da, kao što rekla sam Eva Šefta, ja sam rođena u nekom drugom vremenu, kad je bila Jugoslavija. Rođena sam ovdje, isto sam trojezična, također bosanski i poljski pričam i danski. Tad je bilo srpsko-hrvatski, išla sam na maternji jezik 2 puta sedmično, ponedjeljak i srijeda. Da li mi je bilo drago? Nije uvijek bilo drago, ali išla sam i danas sam jako zahvalna što smo imali podnu mamu, da me malo tjera, malo pogura. Osim škole, naravno pričali smo bosanski u kući, išli smo redovno u Bosnu, kod familije i tako smo stekli i navikli se i održavali kontakt sa familijom. I to je u biti to, znači, trebaju djeca ići, ali razumijem ja da je danas drugo vrijeme, da je možda teže natjerati djecu, ali kao što ste i vi rekli, mnogo drugih mogućnosti sad ima, YouTube, Facebook, online nastave, tako da se mogu naći načini. Ne bi puno prišla, možete pitati pitanja, ako hoćete da skratimo. Jer imate neko pitanje, ćemo ostaviti za kasnije rad u grupama. Dobro, hvala. Nina nam je sljedeći govornik ispred, da vidimo šta djeca razmišljaju o svemu tomu. Možeš tu. Počinje da se krećeš, ali budi tu, ako nam je teško. Vodi računama. Treba biti pedagog jedan ovako. Izvolimo.
Poštovane dame i gospodo, kad sam ja bila mala curica, sjećam se vrlo dobro, moja majka i ja bi išli negdje, ja bi uvijek pričala sa njom na bosanskom jeziku. Bosanski jezik je meni kao jezik tajni. Mogu reći stvari bez iko da me razumije. Mogu se osjećati slobodna sa svojim maternim jezikom. Bosanski jezik je moj ponos i dio mog identiteta. Ja ne bi bila ista Nina bez svog bosanskog identiteta. Zato trebamo čuvati bosanski jezik i Bosnu i Hercegovinu. Vlasti, uste. Jedno od mojih najvećih uspomena je kad sam ja bila manja i moja majka bi rekla: hajde Nina, reci, čiča čvorak čuvat će tu čavke. Čiča čvorak čvrkni čavče čvorak. Ali ja bi samo mislila da je to dosadno. I zato ja razumijem da nekim roditeljima je teško čuvati i naučiti svoje dijete bosanski. Mala djeca mogu osjećati da učenje bosanskog jezika kao teret. Bosanski jezik ne treba biti teret. Naš jezik treba biti naš ponos, jezik našeg identiteta. Trebamo pokazati svima kakav lijep jezik mi imamo. Naš jezik je kao poklon od Boga. I zato trebamo biti zahvalni da ga imamo. Mi kao Bosanci trebamo njegovati naš prekrasni jezik. Kao što jednom jedan pametan pisac napisao. Nek oprosti gospođa Europa, ona nema spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike. Egipat ima prave spomenike kulture. Nek oprosti gospođa Europa, samo Bosna ima spomenike. Stečke, šta je stečak? Olčenje gorštaka Bosanca. Šta radi Bosanac na stečku? Stoji uspravno. Digao glavu, digao ruku, ali nigdje, nikad niko nije pronašao stečak na kome Bosanac kleči i moli. Na kom je prikazan kao sužan. Mi jesmo i trebamo biti ponosni Bosanci koji vole našu Bosnu i naš prelijepi bosanski jezik. Hvala puno. Svaka ti čast, Nina. Svaka ti čast, bravo. Hvala ti puno. Stvarno je. Sada bi zamolila Dinu, konačno Dinu, da nam se obrati, Dini, da nešto kažem samo o tebi. Dr. Dina Mehmedbegović-Smith je već drugi put naš gost na konferenciji o očuvanju bosanskog jezika u Danskoj. Njeno predavanje je bilo odlično primljeno na konferenciji 2020. godine, te nam je stoga drago da se opet sa entuzijazmom odzvala našem pozivu. Ovom prilikom dr. Dina Mehmedbegović-Smith će podijeliti uvide koje je stekla kroz konsultacije direktora škola, inspektora, učitelja, roditelja, djece za vrijeme svog višemjesečnog boravka u Dubaju 2021. godine. Prema objavljenim istraživanjima, arapski je najmanje omiljeni predmet među učenicima i govor, čitanje i pisanje na modernom standardnom arapskom je posljednje što učenici žele da rade, a i nemaju potrebne vještine za to. Svi edukatori koji su učestvovali u konsultacijama sa Dinom izrazili su anksioznost vezanu za budućnost arapskog u javnim i privatnim sferama života. Ova prezentacija će se fokusirati na pitanja. Zašto se ovo događa jeziku koji se smatra petim u svijetu sa 313 milijuna govornika? Kako može bosansko-hercegovačka zajednica u Danskoj da iskoristi ove uvide iz Dubaija kako bi pospješila očuvanje bosanskog jezika među svojim članovima različitih uzrasta? Izvoli, Dino. Hvala, hvala svima na pozivu. Samo nominalno, evo Eva nam je rekla kako je njena majka bila uporna. Ja sam juče na skupu govorila o tome da sam intervjuisala majke u Dubaju gdje je jedna majka rekla: ja govorim tečno arapski, a to mogu zahvaliti tome što je moja majka bila vojnik. Vojnik u smislu insistirala uvijek na upotrebi arapskog jezika, dakle i onda kad je bilo
problematično kad je bilo pod stresom da se treba požuriti, da se treba negdje stići. Ona je uvijek insistirala na tome da se koristi arapski i zbog toga sada tečno govori. Da vam kažem, ja sam trebala imati pauzu da mogu napraviti svoju prezentaciju. Ovdje imamo nekih tehničkih problema. Jasna